Bog svima! Danas smo u Solinu i razgovarati ćemo sa Ivanom Mrvošem, osnivačem i direktorom tvrtke Include. Idemo čuti Ivanovu osobnu priču i zašto se odlučio na poduzetništvo u tako ranoj dobi. Pozdrav Ivane, dobar dan, hvala ti što si pristao biti digitalnog učeničkog inkubatora. Ideja je da prođemo kroz neku tvoju osobnu priču, viđenje poduzetništva, kroz sve što si prošao sve ove godine i neke tvoje ključne perspektive na kreativnost i kako zapravo naši učenici mogu stvarati vrijednost. Za početak, tko je Ivan Mrvoš i što on točno radi? Ok, dobro, dakle Ivan Mrvoš, imam 25 godina, već sad 7. godinu, zapravo ove godine će biti 7 godina da sam osnovao tvrtku Include. Od početka smo vjerojatno najprepoznatljiviji po pametnim klupama, ali ajmo ako ćemo reći sad nešto baš o meni, nakon završetka srednje tehničke škole sam upisao FESB i već paralelno tad s tim u zadnjoj godini srednje škole otvorio tvrtku. Tako da sam nekako 2 godine žonglirao između fakulteta i vođenja nekog svog biznisa, iako je tad bio jako mal. I onda sam na nekom trenutku jednostavno odustao od fakulteta. Sad neki kažu kao to je po uzoru na ove velike poduzetnike tipa Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ali nismo još došli do te razine. Nisi se vodio njihovim primjerom. I nekako sam stavio taj FESB fakultet sa strane, to je bilo računarstvo, u nadi da ću u nekom trenutku to stvarno upisati i završiti, što se nije dogodilo, ali evo, zadnje 2 godine sam išao na MBA tu na Algebri u Zagrebu, tako da nisam ni to još službeno završio, ali sam blizu kraja, tako da valjda će neki fakultet biti uskoro završen. I nekako ukratko to je to o meni, jer cijeli život živim u Solinu, tu sam rođen, tu živim i još neko vrijeme ću sigurno to živjeti dok ne vidim koliko će Include zapravo stvarno velik postati u nekom trenutku. Zašto si tako rano krenuo u poduzetništvo? Šta je bio nekakav motivator? Mislim, stvarno jesi rano krenuo u cijelu priču. Kako je to sve skupa? Koji je bio taj nekakav ignition moment koji te potaknuo da kreneš? Tvrtku sam otvorio nešto malo nakon 18. rođendana. To je stvarno bio možda početak 4. srednje. I neki ti inicijalni razlozi zašto sam odlučio otvoriti tvrtku su bili nekako, mislim nisam to možda tad tako shvaćao, ali to je bilo, ajmo reći, poduzetništvo iz potrebe, šta zovu. A ta potreba najčešće da zaradiš nešto. Najjednostavnije rečeno, mislim, nisam iz neke sad onako baš prebogate ili ne znam dobrostojeće obitelji i nekako uvijek je onako bila borba za opstanak, da tako kažem. Još kad smo bili onako dosta mlađa djeca iz osnovne škole je to tako trebalo. I u srednjoj školi sam se dosta bavio programiranjem, izradom web stranica, održavanje računa, ali ne znam, i moja ideja je bila idem ja to nekako malo formalizirati, da bude nešto ozbiljnije, pa ću ja kao otvoriti tvrtku kroz koju će onda stvarno ići taj servis računala, ta izrada web stranica, nekakve aplikacije. I nije tad bila nekakva ideja da ćemo mi od tog graditi veliku tvrtku, raditi ne znam, proizvode, prodavati ih na nekim globalnim tržištima, ništa od tog nije bilo u planu. Plan je stvarno onako bio dosta bazičan. Želim imati firmu i s tom firmom želim legalno ljudima prodavati svoje, odnosno nuditi svoje usluge. I onda još nekako paralelno sa svim tim se tad otvarao još jedan trgovački centar tu u Splitu, pa je moja ideja bila ok, možda ja u tom centru mogu otvoriti servis računala, jer to kao još nije viđeno, znaš, servis računala u nekom trgovačkom centru, pa sam tako kod njih išao na neki sastanak i oni su mi tamo rekli može, ali samo trebaš nabaviti 60.000 kuna da možeš pokrenuti to sve skupa. Evo za minutu samo. Ja sam rekao, nema problema, vidimo se za koji mjesec kada to sve riješim. I ja stvarno nisam pokušavao to riješiti, nekako nisam uspio naći pravi model kako da skupim tih 60.000 kuna, osim ilegalnih modela, ali to mi je nekako, znaš, kad već otvoriš firmu da budeš legalan, pa sad da ideš ilegalno skupljene novce, mi nije baš zvučalo najbolje. I onda mi jednu večer zapravo pala na pamet ideja kad sam bio u jednom kafiću u Splitu, vidio sam neke vaze za cvijeća koje su svjetle i meni je tad pala na pamet prva tad ideja kao, pa čekaj, možda mogu napraviti tako stolce koji svjetle, pa ako njih prodam 60.000 kuna, od toga platim servis računala, znači puno nekih nelogičnosti u početku, ali tako je zapravo sve na neki način krenulo našim početcima. A što bi rekao da danas zapravo Include je? Čime se zapravo vi bavite, kako bi to opisao
učenicima osnovnih i srednjih škola? Ok, pa mi smo krenuli onako dosta jednostavno, znači taj prvi projekt su bili svjetleći LED stolci koji su bili namijenjeni za kafiće većinom, za ugostiteljske objekte i uspješno smo ih prodali 0. Dakle, napravili smo 4, ta neka primjerka za koje mi je zapravo baka dala novac da ih izradim. I onda me često ljudi pitaju jesi baki kad vratio te novce, nisam, ali zapravo baka nije htjela da vam vrati novce, nije stvar u mene da ja nisam htio njoj dati, ali nego jednostavno ona je to računala kao Baka poklon. je rekla ne. Rekla je ne. I onda nekako nisam želio odustati nakon što taj projekt nije uspio. Ja i jedan prijatelj smo zapravo mjesecima išli po svim kafićima u Splitu i pokazivali letke tih naših stolaca. I čak je to ljudima bilo interesantno, ali je bilo jako skupo i komplicirano za održavanje, svašta nešto. I onda nekako moje razmišljanje je bilo, sad kad sam već tu, kad sam stvarno otvorio firmu, kad sam pokušao nešto napraviti, nije uspjelo, idem možda pokušati s tom firmom raditi nešto što ja stvarno želim. Šta je to što ja stvarno želim i nekako još od osnovne škole sam se onako dosta naginjao tehničkom i toj struci, ali po županijskim natjecanjima, državnim natjecanjima. I skužio sam zapravo, ok, ja već neko vrijeme radim neke glupe, bezvezne, jednostavne proizvode koji su meni cool, pa zašto ne bi Include kao firma stvarno radio neke proizvode koje ćemo pokušati plasirati na tržište. I onda kako smo već tu bili u tom trenutku stolcima i svemu tome skupa, tad nije bila neka velika vizija i nisam razmišljao što ja dugoročno i globalno želim učiniti, ali sam razmišljao, ok, možda ako te stolce malo optimiziram pa dodam solarne panele pa će to biti nekakve solarne klupe za parkove koje mogu puniti mobitel i svjetliti. I u principu tako je onako Include bazično dosta krenuo i nekako se kroz vrijeme te klupe koje pune mobitele, ima internet i noću svjetle su postale, ajmo reći, potom smo danas najprepoznatljiviji, ali nam zapravo taj proizvod poslužio kao neka dobra ulaznica u industriju koju mi danas jesmo. Znači mi danas zapravo smo u tom nekom polju smart city-a, obnovljivih izvora energije i tu smo izgradili sad jedan portfolio proizvoda koji do prošle godine su ga činile samo klupe, sad su i neki novi proizvodi, spremnici otpada koji prešaju taj otpad pa se ne mora svaki dan zapravo prazniti te spremnike, nego se prazni recimo jedan put tjedno i to radi velike uštede gradovima i općinama. Imamo nekakve platforme putem koji gradovi nadziru sve svoje proizvode, organiziraju rute prikupljanja otpada, rade digitalno oglašavanje, razvijamo baterijske sustave, trenutno čak pripremamo patentnu zaštitu za posebne solarne model koje smo sami dizajnirali, razvili i u principu sad firma ima neku logiku, ide u nekom tom smjeru u kojem mi zapravo želimo dugoročno za javne površine za gradove graditi te neke eco-friendly proizvode koji su renewable, koji rade na solarnu energiju. Sad su to klupe, spremnici otpada, dogodine će to biti, parking i neki novi proizvodi. To je jedan smjer i onda jedan potpuno drugi smjer koji sad gradimo od ove godine, taj nekakav suradnja sa biznisima, znači drugim tvrtkama, na primjer razvoj nekih tehnologija koje mi sad imamo, a njima trebaju za neke druge proizvode, recimo naši baterijski paketi u nekim drugim proizvodima. Ima stvarno dosta toga što trenutno radimo. Vratio bi se malo na ovo što si rekao, na inicijalnu ideju i otkud je sve krenulo. Kako si se osjećao kad je se desio taj neuspjeh sa stolicama za kafiće? Kako si prešao preko toga? Zašto si nastavio gura dalje? Znači u tom trenutku realno dosta ljudi bi nekako reklo ok, ovo ne valja, idemo iz početka ili idemo negdje drugdje, ovo možda nije za mene. Pa ne znam, mislim da razlog zašto nisam odustao tad od toga je jer čak mi za to nisam ni doživio kao neuspjeh, bar tad nisam. Danas malo drugačije gledam na to, danas imaš nekako, jasno možeš vidjeti kad nešto nisi dobro napravio, kad je nešto neuspjeh, ali ni danas mi to nije neki razlog da odustanem. Tad pogotovo nije bilo nekako, ja sam gledao te stolce, ja sam to promatrao na drugačiji način. Mene je tad razmišljanje bilo, ajmo vidjeti šta sve ovdje nije bilo dobro i šta treba napraviti drugačije da bi neki budući proizvod bio bolji. Znači, problem je bilo što se moralo svaku večer to puniti i bilo je puno nekih kabela i puno punjača i skupo i komplicirano. I onda nekako ta činjenica da mi nismo prodali ništa, meni nije bilo onako, nismo prodali ništa, sad ja odustajem od ovoga, nego ajde da vidim šta da napravim drugačije, pa da onda ipak to bude nekom zanimljivo. I onda uz sve to, ono što je možda najbitnije, mene nije u jednom trenutku života, pa čak ni tada, nije me zapravo nekako bilo puno brige šta drugi misle o tome. Znaš, ljudi često neko im kaže, pa šta znam, ideja ti nije baš nešto glupa ili zašto to radiš ili zašto gubiš vrijeme na to. Meni nekako to nikad nije bilo bitno. Čak ni kad mi moji doma rekli, zašto radije ne ideš na fakultet, meni je bilo onako, ok, ja ću ovo jer to mene zanima i to je to. Tako da mi za to zapravo jedna onako bitna stavka, ne samo kod mene, nego kod većine poduzetnika. Znaš, često ljudi će nekom reći,
ne valja to što radite ili projekt nema smisla, ali nije bitno. Ja uvijek kažem najvažnije da ti nekako, ne možda da vjeruješ u to, ali da ti je stalo do toga da pokušavaš nešto napraviti, da radiš najbolje što možeš i onda možda će opet biti neuspjeh, ali ako nastaviš raditi nove iteracije tog nečega i ako skužiš di su bile te neke greške koje si radio, a u nekom trenutku će se valjda iz toga nešto izroditi, tako ja to gledam. Da, kroz cijeli taj put, koliko jesi ili nisi imao podrške prijatelja, obitelji, suradnika, koliko su te poticali ili kakva je bila situacija s time? Možda je najviša tu stvar što ja jako dosta volim biti samostalan i ne volim baš ovisiti puno o drugima, ne znam iz kojeg razloga, i onda nekako u te same početke sam pokuša šta manje upletat obitelj, prijatelja, nekako pokušam se zapravo šta manje sloniti na njih. Nisam ih htio maltretirati, da ulaze sad tu u moj projekt, ne znam, da troše svoje vrijeme, a možda od toga neće ispast ništa ili hoće. Mislim, naravno da bi mi oni dali podršku, ali nekako je moj stav i tada i danas većinom zapravo bio onako da ih ne forciram oko toga. Idem ja to probat nešto sam i naravno da su mi oni milion puta pomogli, ne znam, i to ne mora biti neke stvari tipa pomogli da su oni sa mnom, ne znam, zavidavali neke solarne module na klupi. Ali tipa u ponoć sam tu, ne znam, mrtav i ne mogu više gledat na oči, nešto treba spati, onda ti sestra, ne znam, napravi kavu ili nešto i to je okej pomoć. To je stvarno okej. I najmanje sitnica zapravo. Pa je, tako da u tom smislu su mi sigurno bili podrška i naravno da je bilo trenutaka kad ni oni nisu bili sigurni jer to sve skupa ima smisla. I najviše zapravo baka nije bila sigurna, ona je uvijek bila nesretna što nisam završio taj fakultet do kraja. I onda sam nekako s njom dogovorio kao da tako kažem, dok je ona živa, da će ja završiti taj fakultet u nekom trenutku. Pošto poto. Tako da sad taj MBA pokušavam završiti koliko toliko, da ona bude i zadovoljna. Tako kažem, u nekom obliku je podrška svakako bila i je li bila bitna? Sigurno je bila bitna. Kako si kroz cijeli obrazovni sustav, ajmo reći prije fakulteta, jesu li se možda prepoznali tvoji potencijali ili kvalitete ili jesi možda dao do znanja, ali si radio stvari temeljem kojih bi možda učitelji ili roditelji prepoznali da imaš tu neku nit za poduzetništvo ili je to bilo onako čisto? Pa ja sam bio onako dosta čudan u osnovnoj i srednjoj školi po pitanju svojih rezultata. Na primjer, ja sam jedini koji vjerojatno ima 5 iz fizike, a 2 iz matematike, jer sam fiziku volio, matematiku nisam, odnosno jesam kad sam bio mali, ali onda u nekom trenutku sam u glavi stekao dojam, sad ja kužim sve o toj matematici, pa sam se onda kroz par godina izgubio u tome i nisam više kužio ništa. Ali na ovoj tehničkoj strani sam dosta naginjan, ne znam, u osnovnoj školi sam išao na županijska i državna i onda plaka kad ne bi dobio na državnome, pa onda tako u srednjoj. I u principu stvarno mi je bilo stalo do toga i volio sam sve vezano za tehnologiju i u srednjoj školi sam bio zapravo drugi u državi iz mehatronike, to je nekakav spoj i elektronike i mehanike i raznih nekih drugih industrija. I onda nažalost se tu dogodilo te godine, zapravo svake godine je išlo po 3 recimo najboljih iz države na svjetsko natjecanje u mehatronici u Japanu i to je stvarno velika stvar. Ali te godine, nažalost, država nije imala novaca pa nije išao niko, pa tako ni ja. Tako da definitivno sam stvarno dosta naginja toj tehničkoj strani i to se već moglo prepoznat, ne znam, možda od 5. 6. razreda osnovne škole i sigurno su toga bili svjesni i neki profesori i moji doma. Cool. Danas, kada stvorili ste stvarno jednu fenomenalnu priču ovdje, ako bi mogao sažeti ili opisati kako izgleda tvoj dan? Znači, gdje kreće, gdje završava, ima li neke strukture ili je hektično? Pa ima neke svoje strukture, ali nije ona potpuno malo izmjenjiva. U principu se zapravo to tek sad na neki način kužim da skoro pa svaki dan ima neke iste navike. Na primjer, uvijek se dižem točno u 7:30 i već sam oko 8 sati ovdje. Znači u pola sata ništa kući, samo se brzinski pereš zube, obučeš se i tu sam. I onda ovdje nešto usput dok malo radim jedan, nešto se dešava kao kroz jutro. I onda sve ovisi, recimo većinom od 9 sati počnu nekakvi prvi sastanci, to traje onako do 11 sati. I onda, pošto ja stvarno volim dosta jesti, što se možda ne vidi onako na meni, bitno da oko 11 opet bude nešto za pojesti. I onda nakon toga opet se radi dosta intenzivno, dosta dugo. I tokom dana zapravo bude najviše sastanaka. Nekako u početku u tvrtke nismo puno praksirali te sastanke, bilo ih je tipa, ne znam, 1-2 tjedno.
Sad je normalno da ih stvarno bude po 2-3 dnevno, jer je jednostavno velika firma, puno se toga dešava i treba stvarno puno toga popratiti, dogovoriti. Svaki taj sastanak mora imati neki svoj zaključak i zašto i šta je napravljeno na njemu. I onda budem uključen u različite procese od proizvodnje, prodaje, nabave, neke financijske stvari sa kolegama iz financija. I u principu, pa ne znam, nekad sam tu do 5-6, nekad do 7-8 navečer, sve ovisi kakav je dan. I onda dođem kući i ponovno jedem, jer mi je taj dio opet jako bitan. I onda radim dok god ne odem spavat. Znači, u principu, doslovno sam još sad, pogotovo kad je ova korona zadnjih godinu dana, u principu samo radim i onda nakon trenutka kad više ne mogu, jednostavno ugasim laptop, potuširam se, odem spavat i onda se ujutro dignem opet na posao. I sad nekom to zvuči bože, isto to je stalno radiš. Ali nekako nije tako, jer ja to i ne doživljavam kao da stalno radiš i stalno nešto novo, nešto zanimljivo, nešto se dešava i uvijek izazovno i svaki dan treba nešto osmisliti, treba nešto napraviti. Meni je to cool, ne znam, ja uživam u tome. Možda više ne radim toliko taj tehnički dio, baš da sam direktno uključen u neke razvojne stvari, kao što sam prije bio. Ali jednostavno to nekako moraš prihvatiti, moraš nekad raditi stvari koje se ne sviđaju, tako da otprilike mi tako izgleda dan, a onda recimo van ove COVID faze, ako postoje neke druge aktivnosti, one opet uključuju hranu, znači ili ode nešto pojesti vanka po gradu ili nešto toga tipa. Eventualno tu i tamo povremeno možda ode malo onako protrčati to po Splitu i ništa spektakularno. U principu to je to. Kako stojiš sa sportom, rekreacijom, hobi, ima nešto... Loše. Loše, pa zapravo onako još u srednjoj školi sam stvarno dosta se bavio intenzivno sportom i čak smo mi bili na nekakvim europskim natjecanjima u rukometu, pa nakon toga sam se onda malo bavio i ne znam, streljaštvom, svašta, uglavnom bilo je onako dosta raznoliko i onda nekako kad je završavala srednje škole, kad se pokreta inklud, još upis na fakultet, u svemu tome se sport nekako onako izgubio, što nije zapravo dobro. Mi se stvarno bitno baviti se sportom i to ne mora biti nešto super intenzivno, ali da se, ne znam, 3 puta tjedno po sat vremena posvetiš tome je definitivno za zdravlje korisno. Tako onako, kad uvatim malo vremena, odem trčati sat vremena i to me drži recimo nekih možda mjesec dana, 2. I onda nakon trenutka kad previše posla malo to zaboravim, pa 1 godinu dana ništa, pa onda opet 1 mjesec dana i to tako ide neki svoj krug. U ciklusima. Tako da u principu nema nekog velikog sporta. U zadnje vrijeme imamo, par prijatelja imamo kao neki naš termin petkom kad igramo tenis. I to je zapravo jako ružno za gledat, ali igramo taj tenis, tako da evo, recimo, to je dosta onako zanimljivo. Osjećamo se kao neki onako stari ljudi već oni igrati taj tenis u paravima, nama je to sad neki gušt, tako da time se trenutno bavimo od sporta. Kakva je situacija što se tiče zabave i druženja? Mislim, često je zapravo neka perspektiva, mislim i sam si spomenuo kako ti izgleda dan, neko ko gleda sa strane će više možda vidjeti puno mukotrpnog rada, a jako malo zapravo uživanja i zabave. Je li istina da uz sav taj rad nema baš vremena za druženje u zabavu ili je? Na koji način ti gledaš na to, balansiraš ili kako uskladiš to ili... Pa ima. Mislim, pogotovo kad si poduzetnik i kad si sam to se nešto pokrenja, tehnički tebi niko ne brani da sad, evo, odeš iz firme i šta god, znaš, ti sam upravljaš vlastnim vremenom šta želiš, kako želiš. Niko drugi ne kontrolira taj dio. Ne znam, na primjer, ja većinom volim kad su godišnji da tad provede najviše vremena oko zabave i druženja, kroz godišnje ili kroz neka putovanja. A inače ovako, kroz normalni radni tjedan, pa čak i vikendima, ne praksiram to toliko često. Najviše iz nekog mog ludog razloga, jer ja nekako to doživljavam kao sad sam potrošio tu 3 sata, mogao sam nešto ozbiljnije za inklud napraviti, što možda isto nije baš najpametnije uvijek. Ali recimo, ok mi je vikenda, ne znam, subota, nedjelja, kroz popodne, ostaviti malo vremena, pa ili se vidjeti malo s obitelji, nešto s prijateljima, tako da a treba imati taj neki balans, kompromis, znači ne možeš ni stalno raditi po 12 ili 14 sati dnevno, to opet isto nekako nije zdravo i koliko god da možda čak i neki ljudi onako ne vole previše socijalnog kontakta i svega toga, nakon toliko posla i takvim ljudima malo više nedostaje, znaš, pa onda trebaš, tako da ja pokušam naći neki balans koliko je moguće između svega toga. Što misliš da se kratko dotaknemo toga, izvor toga da recimo rađe odabiraš napraviti nešto pametno za inklud nego oportunistički gledano potrošiti to vrijeme na nešto drugo? Da li je to ta ljubav, strast ili
osjećaj slobode ili opsjednutost poslom? Šta misliš iz tvoje perspektive? Pa ne znam, ima neki taj drive. A ono, opet kad gledaš nekako i to što radiš na poslu je nekad zabava. Šta znam, nije sve uvijek nešto onako korporativno i strogo, ima i tu neke zabave. A meni je većina neki taj drive, znaš šta želim da mi napravimo, šta da postignemo i onda u tim nekim trenucima kad sam u nekom tom predahu ili na nečemu, onda zapravo skužim sad stvarno moram stisnuti oko ovoga. Bitno je, ako ja želim ispuniti sve što sam zamislio, dugoročno moram sad. I onda nekad se jednostavno i prisiliš ako treba da to nešto odradiš. Tako da, ne znam, vjerojatno je kod svakog nešto drugo, ali najbitnija stvar zapravo što većina poduzetnika to možda i ne doživljava kao neku obavezu sad da oni nešto moraju, nego jednostavno žele i onda radiš. Tako da, to je tako nekako to otprilike funkcionira. Jesi li ikad razmišljao da se ne baviš ovime, šta bi drugo radio u životu? Tek prije možda nekih godinu dana, 2 sam ozbiljnije počeo razmišljati o tome. Nisam do sada razmišljao nikad, uvijek mi nekako bilo samo include. Onda sam možda prije godinu dana baš razmišljao što bi ja stvarno radio da nije include. I ne znam, zapravo moglo bi to biti puno toga, moglo bi realno biti programiranje, jer mi je to stvarno onako dobro išlo i drago mi je, cool i volim te stvari. I stvarno sam i dan danas još dobro baratao nekim programskim jezicima. Ali mislim da bi zapravo u zadnjih godinu dana bi to možda bilo kuhanje. Stvarno sad da nema inkluda i da tu nema ništa, vjerojatno bi opet se vraća na poduzetništvo, ali jednostavno očito je to nekako tako. Samo neki drugačiji oblik ili nešto nekakav drugo. restoran, ali neki baš super ozbiljni restoran, ciljen da ima Michelinovu zvjezdicu i to je baš nešto onako ozbiljno. Jer van ovako inkluda koliko stignem, nije baš često, ali recimo stvarno dosta volim kuhat. I ne znam, samo sam 6 mjeseci ove COVID godine, prošle godine, potrošio da skušim kako napraviti baš najbolju picu napolitanu i kupio profi peć za praviti picu i sve. I to mi je baš neki džir koji me paralelno uz include drži, tako da vjerojatno bi nešto u tom smjeru možda bilo da nije include, ali include je primarni, tako da tu smo sad posvećeni maksimalno. Super, znači kuhanje je strast, jel? A recimo da je, koliko stigne. I cijeli zapravo ekosustav i priča oko hrane, jel? Znači i konzumacija. Taj dio je najbitniji. Hedonizam zapravo. Ali to nekad ima nekih svojih mana, tipa većinu toga što ja skuham onda kažem nije baš nešto, može to je bolje, znaš da ljudi kažu ne može bolje jer ovo je stvarno najbolje što može, ali to je uvijek, očito je to neki taj naš poduzetnički mindset, uvijek može bolje, uvijek tražiš prostora da još nešto pokušaš malo popraviti ili poboljšati, čak i kad nema više prostora da se poboljša, pa onda zapravo samo pogoršaš situaciju. Dosegao si svoj limit, jel? Otprilike pa tako. A kad si već spomenuo poduzetnički mindset, što to točno je? Mislim, opisao si ga u različitim formama kroz sve što smo pričali. Kako da netko, evo, koji je, ne znam, u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, skuži da ga ima ili da ga ima potencijala razvijati ili kako bi ga ti definirao uopće? Pa ono što je zapravo bitno, imati taj neki poduzetnički drive ili to nešto što te gura, ne znači nužno da ćeš sad ti raditi neke proizvode pa je to taj bitan detalj. Nije to taj bitan detalj. Nije to ono što pokazuje da neko možda može biti ili ne može biti poduzetnik. Ima tu nekih dosta bazičnih stvari. Od onog najosnovnijeg tipa da si dosta snalažljiv, da u nekim situacijama znaš kako reagirati, kako nešto napraviti, brzo možeš osmisliti, da pokazuješ, ne znam, recimo da možeš posložiti tim. Na primjer, meni u srednjoj školi stvarno bilo najdraže kad smo nešto radili u grupama, pa onda podijeliš malo zadatke i kažeš ti sad to, ti sad to, ti sad to. Znaš, tu se na primjer može prepoznati da ima taj neki drive, a onda sve ovo ostalo jednostavno dolazi iza toga. Definitivno moraš biti uporan i radišan i imati koliko toliko radnu etiku, normalno da, ne znam, i u srednjoj školi, osnovnoj, recimo, je ljudima radna etika možda i ovisi, ne znam, o predmetima. Meni je tako ovisilo, za neke predmete me uopće nije bilo brige i radna etika je bila 0. Ali kad radiš nešto svoje, onda, dosta si oko toga posvećen si tome, imaš, nije uopće bitno ili podne ili ponoć, radiš sad na tome i to je bitno, tako da to su te neke stvari koje bi ja rekao da većinom karakteriziraju nekog ko će možda postati poduzetnik ili već je poduzetnik. Što bi možda rekao ili poručio ili savjetovao roditeljima i učiteljima kako da oni možda druge učenike poput tebe, kakav si ti možda bio i svoje, naravno, neke perspektive, da možda si ili daju truda ili na što gledat, obratit pozornost, skužit, da možda samo zato što imaš loše ocjene ili samo zato što nisi si možda dao truda, ta strast možda postoji negdje drugdje. Pa ja mislim da najveći problem kod roditelja većinom je taj neki strah
da će on uopće, ne znam, djece ići u tom smjeru, da će oni sad nešto svoje pokušati pokrenuti ili se baviti. Ono, svi nekako uvijek pričaju o toj nekoj sigurnosti. Bolje završi fakultet, naći neki siguran posao. I ti si onda tu siguran. I ti ćeš imati taj posao, to će biti super, naš. I često, ono, vjerojatno i roditelji u tom smjeru gledaju kad ono, guraju svoju djecu u kojem smjeru će ići. A sad, ne znam, u školama stvarno, trenutno je možda, bar je tako moje iskustvo iz osnovne i srednje škole, nema toliko puno, ne samo da nema učitelja koji će prepoznat da neko ima možda poduzetnički mindset, nego nema uopće te nekakve, ništa nije organizirano oko poduzetništva. Ne trebamo mi sad imati u školama predmet koji se zove poduzetništvo. Ali ono, često izaći iz škole, a ne znaš ni stvari koje nisu vezane uz poduzetništvo. Ljudi danas ne znaju ispuniti uplatnicu. To je ono, najbazičnije. Ne mora biti poduzetništvo, znaš, možemo baš sa bazičnim stvarima krenuti. I mislim zapravo da tu nedostaje neke mogućnosti da djeca pokažu te neke svoje vještine koje imaju kroz neki predmet koji nije jedan od ovih standardnih predmeta koji imamo, tipa matematika, fizika, hrvatski, šta god to već bilo. Tu zapravo taj dio nedostaje i da ih se zapravo gura u tom nekom smjeru poduzetništva. Jer na kraju dana i sama država i sve skupa funkcionira, funkcionira na osnovu ljudi koji su zaposleni, ali te ljude zaposle taj neki poduzetnik koji je rekao idem ja sad u taj projekt, idem ja sad pokušati napraviti tvrtku, idem ja sad zaposliti neke ljude i tih ljudi jednostavno treba. Naravno da ne može svaki biti poduzetnik i to je stvarno ok. I ja čak dapače ni za sebe danas ne smatram da sam neki uspješan poduzetnik ili da sam uopće dobar poduzetnik. Pitanje je kako će to sve skupa još ispast. Svašta se može dogoditi. Ali treba jednostavno stvarno takvih ljudi i treba ih već od osnovne škole usmjeravati. Vidim zapravo da ima, ali to je jako mala mreža tih ljudi koji ja imam, ne znam, po društvenim mrežama u kojim vidim da oni svoju djecu već od početaka usmjeravaju i puštaju im neke te stvari. Isto kao što su meni moji puštali, ne znam, moja ideja je bila da će ja na ulici zaustavljati aute i pratim prozor, on će meni dati 5 kuna i nikad se niko nije zaustavio, ali to je taj neki poduzetnički pothvat koji treba pustiti djeci da rade da bi se onda oni mogli razvijati u tom nekom smjeru. Jel? I prepoznat možda neki svoj put u svemu tome. Spomenuli smo to poduzetništvo, pričamo cijelo vrijeme o njemu. Nekako imam osjećaj da je ipak malo promijenjena perspektiva, promijenjena klima i u Hrvatskoj i u svijetu, pogotovo uz cijelu startup kulturu. Tako da je malo ipak postao kao neki hit opet realno biti poduzetnik, imati svoj neki startup. Jako puno ljudi želi to biti sada, dok su mladi. Kako znati da ipak nisi za to? Da. Što u tom trenutku gledat, kao želiš nešto pokretat, naravno svi imamo nekakve ideje, pitanje je sad samo, naravno nije uopće stvar ideje, bitna je stvar ekosustava oko toga, no međutim, kako znat da nisi za to? To je stvarno onako dosta teško pitanje. Istina je stvarno da se u posljednje vrijeme stvarno puno novih startup tvrtki pokrenulo i ne znam, mislim da dosta njih ne uspije, pogotovo u početcima, jer jednostavno i ljudi možda imaju neka jako, jako velika očekivanja. Ne znam, puno ljudi onako pokrene startup i nakon 3 dana prvi plan koji imaju je mi se idemo naći investiciju od 50 milijuna kuna i to je sad naš plan broj 1, iako još nismo ništa razvili, ništa organizirali, ništa posložili. Tu su recimo te neke... Teško je sad reći šta je ono nešto po čemu bi mogao prepoznati da nisi za... Ja mislim da se zapravo ljudi koji nisu za poduzetništvo, da se oni i ne upuštaju iskreno rečeno u to. A onda oni koji su se upustili u to, ako imaju neuspjeh, razlog tog neuspjeha ne mora nužno biti da nisu za poduzetništvo, nego jednostavno može biti milion razloga. Od toga da jednostavno nije bila dobra ideja, da nije bilo dobro vrijeme za tu ideju, da nisu imali dobro posložen tim, da ne znam, stvarno mali milion stvari može biti. Tako da po meni onako se već upustio u poduzetništvo, velika je šansa da je za to. Ako je već odlučio će krenuti to i ako je već u Hrvatskoj otvorio tvrtku, već je on na dobrom putu da je to neko poduzetništvo. Tako da, već tu postoji dovoljan broj prepreka da ako si spreman to... Da, pa otprilike pa tako je. Preći. Zašto se ljudi boje ili oklijevaju ući u poduzetništvo? Koji je taj strah ili nikad ne naprave možda taj finalni korak iz tvoje neke perspektive ili evo svega što si vidio do sada? Mislim da stariji ljudi recimo zašto to ne rade, znaš, kad već imaš tipa obitelj, 2-3 djece i sad možda imaš neki stan pod kreditom, ulaziti u poduzetništvo onako malo upitno šta će biti svega toga, ili stvarno možda želiš izgubiti krov nad glavom i ajmo reći da taj dio kužim, čak iz te perspektive gledano, da recimo za 10 godina danas sa 35 godina
i da ima sad obitelj, djecu, pitanje je bi li se ja po prvi put upustio tako nešto ili ne. To je stvarno dosta onako tricky. A mlađi kaže, ne znam, možda nekad je stvarno utjecaj onako i okoline i obitelji kao sigurnije završi fakultet, pa možda naći neki siguran posao, znaš, pa ne moraš baš biti poduzetnik. Ne znam, ima stvarno puno razloga i naravno u Hrvatskoj, nažalost, jedan dio razloga definitivno i ta nekakva i pravna nesigurnost i svašta nešto i ne znaš uopće kad to sve pokreneš kako će to ispasti, hoće li ti uletiti neka inspekcija, neće, šta će biti, jer imaš sve papire uredne i ljudi jednostavno možda razmišljaju jel mi stvarno treba sad sve to u životu i taj stres, ajmo radije ne. Tako da ima sigurno različitih razloga i mi za oni dosta i ovise onako u kojoj fazi života pa možda po tome je već neka skupina razloga. Da. Rizik je definitivno jedan od tih razloga, zapravo si spomenuo i rekao to i ti. Na koji način možda ne educirati ljude, ali pripremiti ih za to da su zapravo više spremni možda poduzimati nekakve rizike. Da li je to eksperimentiranje, testiranje, recimo dok smo mladi, ili na koji način zapravo naučiti djecu da su spremni poduzeti rizik, jer nekako, mislim, to je sad neka možda moja i osobna perspektiva, kroz koliko mogu biti upoznat s tom temom, ali jednostavno jako puno djece je u nekakvom možda u svojoj kukuljici, u svom nekom okviru i zapravo se jako boje i straše probavati neke nove stvari, a u suštini poduzetništvo to je. Ti si probao, vidio, nije išlo, probao si nešto novo, jel? Da, to je najteži dio, definitivno kad moraš izaći iz te neke, nazovi komfort zone, gdje ti je sve super i sad ti ne moraš ništa novo i onda odjedanput moraš sad to nešto novo, a ne bi baš to ako ne moram i tako, je, i to se definitivno gradi onako od samih početaka, ne znam, meni je, zašto meni to, na primjer, nije bio problem, razlozi nisu možda toliko škola, više su neke privatne prirode i sve te neke onako i loše stvari koje su se dešavale kroz privatni život, kroz osobni dio života. Pa mi nekako to bilo, ako sam to izgurao, a mislim stvarno mogu sve, znaš, nije uopće bitno, ali je definitivno, mislim da dvije stvari tu treba postati. Jedna je to da se još od nekakvih tih dana osnovne škole pokaže djeci da nije loše napraviti neuspjeh i pokušati nešto izaći iz neke komfort zone na koji god to način bilo. A drugi je da iza svega toga ipak na kraju dana stoji neka infrastruktura, jer jedno je, ima puno razloga zašto se ljudi onda zapravo stvarno boje, kažem, nekad razlog može biti strah od same činjenice da će meni doći neka inspekcija i šta će biti. Znaš, tako da taj drugi dio infrastrukture isto fali da podupre ljude kad se odluče upustiti u poduzetništvo i to ne mora nužno biti evo ti novci pa sad ti postane poduzetnik. Nije poanta u tome, ali evo ti sva moguća infrastruktura koju mi možemo osigurati, jer trebaš prostor u kojem ćeš početi sa svojim poduzetništvom, evo prostor, kreni, počmi raditi. Tako da i to bi sigurno onda ljude malo motiviralo i pomoglo im da se stvarno upuste takve neke stvari. Jesi li do sada zapravo ulazio u neke projekte ili u cijelu priču oko Includa sa nekim bliskim prijateljima, obitelji? Misliš li da je to dobra ideja, da ili ne i zašto? Pa ja uvijek pokušavam odvojiti to privatno i poslovno. I na primjer, ne znam, u samim početcima je firma od mog oca radila sa Includom i onda nekako smo se pred 2 godine dogovorili ajmo više ne. Znaš, ajmo radije ne jer dođemo tipa na ručak i onda se samo svađamo jer nešto nisu isporučili jer nešto nije bilo dobro. Jer tako sam to sad stvarno skroz recimo odvoja i nekako mi za to, a možda je to malo i zdravije. Ne znam, ima stvarno i puno uspješnih poduzetnika i obiteljskih tvrtki koji su zaposleni i roditelji i djeca i to funkcionira i definitivno svaka čast, ali nekako, ne znam, gledajući iz perspektive Includa, mi ni od početaka nismo bili postavljeni na način kao da želimo graditi neku obiteljsku tvrtku i gledamo globalno i meni nekako bilo ok da u nekom trenutku stvarno pokušam odvojiti taj dio poslovnog od privatnog stvarno maksimalno koliko se može. Trenutno zapravo jedno što je poslovno i privatno je činjenica da mi završnica još uvijek u Includu. Mi smo zapravo i upoznali u Includu, ali s njima nekako blago pokušavam dogovoriti da mi to odvojimo u nekom trenutku. Vidit ćemo kako će to sve skupa zapravo ispast. Tako da ne znam, meni je stvarno draže to moraš nekako... Moraš testirati prvo malo. A je, ali bolje je, zdravije je zapravo kako nekako to odvojeno i zdravije je možda kad ljudi dođu kući pa ti pitaš kako je tebi bilo na poslu, pa neko te pita kako ti je bilo na poslu. A ovako dođete svi s istog posla i onda svi u istom poslu i to je nekako, ne znam, možda je malo zdravije da to bude odvojeno.
Da. Htio bi se malo dotaknuti kreativnosti. Mislim, to je jedna od stvari koju želimo zapravo i potaknuti kroz cijeli ovaj učenički inkubator, da zapravo krenemo razmišljati u tom smjeru. Ako bi ti mogao iznijeti svoju perspektivu, što za tebe znači kreativnost i odakle ju možda ti crpiš ili odakle dolazi, pogotovo naravno u startu možda najviše kada si kretao. Pa, na primjer, ne znam odakle ja crpim kreativnost i taj mi dio još nije jasan, ali samo ta činjenica da ideš nešto osmislit, ne znam, meni to nekako uvijek bilo wow. Kako točno to meni dođe isto ne znam i nije to kreativnost samo u smislu kreirati neki proizvod. Riješiti bilo koji problem je kreativnost, to je isto neki oblik kreativnosti, a problema dnevno ima milion. I onda kad ti ljudi dođe nešto pitati, sad ti staneš i samo, ne znam, nekako odjedanput iz glave dođe neki odgovor i to je točan odgovor i njega se može implementirati, to je wow, to je čudo, znači jednostavno kako ljudski mozak oko toga funkcionira je meni stvarno uvijek fascinantno. Ne znam, mislim da je to zapravo, to se ne može isforsirati, ili jesi ili nisi, jednostavno stvarno ne možeš naučiti biti kreativan, ne funkcioniraju stvari tako. Možeš naučiti kako bolje riješiti neki problem ili nešto, ali jednostavno to ti nekako treba doći, ne znam, meni je to isto nekako samo od sebe došlo i ja stvarno volim to i najviše volim kad to nešto što si onda osmislio, to je najbitniji dio, kad se to pretoči u stvarnost. To je zapravo, tad je to najveći uspjeh te kreativnosti. Smisliti nešto pa reći mogli bi ovo ili mogli bi ono, to je cool, to je okej, ali taj trenutak... Imaš hrpu ideja. Tako zapravo. je, ali taj trenutak kad je to postalo stvarnost, kad ta ideja postoji, kad se to može vidjeti, to je ono što je stvarno wow. Ne znam, sad mi radimo na jednoj dosta onako složenoj naprednoj platformi i baš sam jutros gleda i jutros baš razmišljam na ugrad da je ovo sad stvarnost, da smo i to sve osmislili, da to stvarno funkcionira, tako da to je taj neki definitivno najbolji dio kreativnosti kad se to pretoči u realizaciju. Spomenuo si to i malo prije, da zapravo ima hrpa ideja kreativnosti od strane cijelog tima. Pričali smo o tome i ranije. Na koji način možda vi zapravo i unutar tima ili ti konkretno sa kolegama potičete i facilitirate zapravo možda kreativnost kod drugih, unutar timova ili timskog rada? Pa mi smo za početak, ono što smo mi napravili još prije možda nekih godinu i pol dana, napravili smo jedan, ajmo reći kao plan i putokaz kako nešto što je ideja postane stvarni proizvod i zapravo s time smo omogućili svima, znači ne samo unutar tvrtke nego i vanjskim suradnicima i investitorima, apsolutno svima da budu dio tog nekog stvaralaštva, znači bilo ko se može pojaviti s nekom idejom, kakva god ona bila i neke ideje koje su se tu pojavljivale u Includu su stvarno u nekom trenutku i postale proizvod i mi smo odlučili napraviti baš jedan hodogram koji kaže bilo ko može doći sa idejom. Postoje neki ljudi koji su zaduženi da tu ideju evaluiraju i kažu je li ona ima smisla ili ne, da se nakon toga dogovore neki prvi koraci, nekakva istraživanja i onda se vidi dalje li to stvarno postaje projekt ili ne. I mislim da onda zapravo kad se to tako postavi, si već ljudima da do znanja, svi vi možete dati neku ideju. I nije bitno šta je ta ideja, svi ste slobodni dati ideju. I recimo ono što je dosta bitno kroz naše sastanke, nama je dosta sastanaka su zapravo nekakvi brainstorming sastanci gdje ljudi samo ispucavaju ideje, svakakve tu ideje budu i šta valja i šta ne valja i svega i ono što je bitno, čak nekad i ako možda nije najidealnije to rješenje ili ta ideja, nekad je čak i okej pustiti da se ona dogodi, jer ljudi onda zapravo dobili stav da su i oni sudjelovali u tome, da se njihova ideja prihvatila, da mogu i dalje davati neke svoje prijedloge, pa će možda neki drugi prijedlog biti još puno bolji i tako dalje. Tako da ne znam, nama od početka smo po pitanju toga recimo stvarno dosta otvoreni. Mi za to bitno da ljudi mogu reći šta misle, šta žele, time im se zapravo oslobađa neka mogućnost za kreativnost i da iznose neka svoja mišljenja. Vratimo se nazad na proizvode. Kako nastaju novi proizvodi u Includu? Kako izgleda taj proces zapravo? Ok, znači uz ovaj dio koji sam ranije već rekao da radimo, to je ovo da svaki ima pravo dati neku ideju i reći šta on želi, kako on misli i da tu ideju onda neki tim ljudi evaluira i kaže li to ima smisla ili ne. U principu, danas je to dosta složenije i naprednije nego što je bilo u samim počecima. U samim počecima, ne znam, idemo raditi LED stolice, idemo ih raditi. Idemo raditi klupe, idemo raditi. Neki kupac kaže ja želim ekran, mi idemo raditi ekran. I to sve skupa onako dugoročno nije imalo puno smisla i bilo je zahtjevno i financijski, ljudski i vremenski. Odlučili smo ok, idemo to stvarno posložiti kako treba. Tako da danas postoji logika zašto neki proizvod nastaje, zašto neka funkcionalnost nekog proizvoda zapravo nastane i neke sad ove nove proizvode koje smo razvijali, pa oni su uzeli
i još uvijek uzimaju neko vrijeme od puno različitih analiza. Ne znam, kad smo odlučili da idemo u spremnik otpada, prvo smo prije nekih godinu i pol dana rekli ok, ajmo vidjeti uz klupe koji je to neki idući proizvod koji bi mi mogli raditi, a da je za industriju koji već jesmo, znači pametni gradovi, gradovi općine, javni prostori, imamo, ne znam, rasvjetu, semafore, otpad, imamo takve neke stvari. Ajmo vidjeti šta od svih tih industrija i stvari trenutno ima ozbiljne probleme, jeli, sve to ima neke svoje probleme, ne znam, semafor ima neke svoje probleme jer kad nisu pametni semafor onda je promet usporen svašta nešto, ali se nama pokazalo da otpad ima najveće probleme. Koji su problemi otpada? Napraviš analizu, pa vidiš da su problemi otpada, šta ga se stalno mora prikupljati, šta kamioni puno zagađuju, traže puno opreme, ljudi, svašta nešto i sve to skupa je onako dosta komplicirano. Ajmo vidjeti šta mi možemo napraviti da riješimo taj problem s otpadom, pa možda možemo napraviti neke naprednije spremnike. I onda imaš neke design thinking radionice na kojima puno ljudi iz različitih odjela sudjeluje i puca razne ideje, pa ih onda podijeliš u timove pa puštiš da se malo oni natjecaju da ima koji tim će osmisliti bolji proizvod s boljim idejama, pa onda iz svakog tog tima uzmeš neke ideje. I uglavnom to je stvarno proces koji traje i uzme puno vremena i onda od svega toga nastane nekakav finalni set funkcionalnosti tog nekog proizvoda i onda kreće stvarni razvoj. I tako to nekako funkcionira i tako danas i jesu nastale ove najnovije verzije klupa koje su predstavljene prije 2 mjeseca i spremnici otpada, svi ti neki novi proizvodi i za svih njih postoji neki razlog zašto oni danas stvarno postoje, zašto ih mi radimo, zašto se bavimo njima na kraju dana. Jel bi sugerirao učenicima da krenu tako rano u poduzetništvo kao i ti? Pa možda čak i ne. Zašto? Ja sad gledam, ja sam krenuo s 19 godina i to sad ide nekim svojim tokom i imamo puno zaposlenih i na puno tržišta smo i ne znam, u 60 država imamo preko 1500 instaliranih proizvoda i svašta je to nešto i super. Ali onda zapravo skužiš koliko je to bilo i time consuming i uzelo puno energije. Znaš, ne znam, moj prvi razgovor je za zapošljavanje, za posao su bili doslovno moji prvi razgovori. S druge strane stola ja zapošljavam neke ljude koji su već radili u 5 različitih firmi, a to je moj prvi razgovor ikad u životu. Znaš, većina ljudi googla kako se pripremi razgovor za posao, jer kao idu na neki razgovor, a ja googlam šta pitat na razgovor na posao, jer ne znam šta pitat, znaš. Tako da, mislim da zapravo čak i nije tako loše steći možda, ne treba biti puno, ali 2-3 godine radnog iskustva u nekoj drugoj tvrtki, nije bitno li ona velika ili mala, ali steći to radno iskustvo, vidjeti kako je ta tvrtka posložila neke procese, jer su procesi bitni, kako je posložila ljude, kako je posložila timove, sve, znači neke općenite stvari, iz tog izvući zaključke šta valja, šta ne valja i onda imati to neko iskustvo s kojim možeš početi graditi tvrtku. Možeš i bez njega, puno ljudi je stvarno počelo bez njega i nisam ja jedini koji je počeo, ali je puno teže, baš je puno teže i traži puno više i odricanja i ulaganja energije i nekako mi se čini da je možda nešto jednostavniji put je par godina steći iskustvo u nekoj drugoj firmi, pa čak možda i dok si student, to je i dalje ok, kao student raditi po par sati dnevno u nekoj firmi i dalje super i onda si ti već puno pametniji u glavi oko toga kako krenuti neki vlastiti biznis i šta trebaš paziti, kako to sve skupa treba izgledati. To je neki moj status. Kojih bi rekao da je nekih 5 najvažnijih stvari koje bi poručio učenicima ili budućim poduzetnicima da vode računa prije nego se odluče zapravo na pokretanje nekog projekta ili poduzeća? Što bi istaknuo, osim recimo tog iskustva koje bi bilo korisno, da. Što bi dodao da je najbitnije? Pa iz mog iskustva definitivno najbitnije da i to je stavka broj 1, je da vidiš da je to što ćeš raditi, taj projekt da stvarno ima smisla. Znaš, pogotovo u početku se meni često činilo da svaki projekt ima smisla jer je meni sve bilo super. A to što je tebi nešto super ne znači da je svima drugima. Znači, treba biti neka opravdanost iza toga šta radiš. Trebalo bi, ne mora to biti neko super napredno istraživanje, ne treba praviti, SWOT analize šta god, ali neka jednostavna analiza, taj proizvod ili usluga koju ja radim, za koga ja radim, je li ima neko ko to stvarno želi kupiti, idem pitati neke ljude, je li vi to želite, je li vama to treba i zašto vam to treba, šta ja s tim vama rješavam. Mislim da je to stvar broj 1 koja je stvarno bitna. Sad, reći još 4 stvari koje su bitne,
Pa, ne znam, puno toga je bitno. Ne mogu sad baš izdvojiti točno 5 nekih točaka koji bih rekao da su presudne. Gdje vidiš možda neke prilike za mlade koji žele krenuti u poduzetništvo? Što bi mogla biti neka prilika, neko područje ili gdje vidiš da ima nekog prostora za poduzetništvo u budućnosti godinama koje su pred nama? Definitivno programiranje. Već sad onako smo u teškom deficitu i nedostatku ljudi na tom polju i ne znam, čak to je bilo prije godinu i pol dana doduše jedno istraživanje koje je pokazalo da samo, ne znam, u Njemačkoj nedostaje jedno 15.000 programera. U Hrvatskoj sigurno fali koja 1000 programera, da u ovom trenutku ima 1000 slobodnih programera na tržištu, to bi se u jedan dan posložilo po IT firmama u Hrvatskoj, tako da mislim da je to stvarno ozbiljna budućnost i da svako ko ima IT malo žice za to, po meni se definitivno treba baviti tim. Sad ja možda govorim kao što je govorila meni baba, ali to je siguran posao. To je stvarno siguran posao, znaš, ima tu stvarno puno posla i puno ljudi iz toga uspije izgraditi neke svoje startup tvrtke, softverske firme, svašta nešto i mislim da je to dobar biznis i puno ljudi rade kao freelanceri pa rade za firme iz Amerike, iz cijelog svijeta, a zapravo su tu u kući ili u Splitu ili Zagrebu ili gdje god to već bilo. Tako da mislim da je to jedno područje u kojem će se neka budućnost razvijati. I drugo je zapravo ono koje je već i čak i samo Europska unija prepoznala jer su sad svi novi fondovi za idućih 10 godina orijentirani tome, a to su obnovljivi izvori energije, definitivno kao stvar broj 1. Sve je vezano za električne automobile, baterijske pakete, sve te neke stvari, tako da šta ljudi danas govore kao, ne znam, sve je manje posla jer sve više toga preuzimaju roboti, zapravo će biti sve više posla jer neko treba izraditi te robote, isprogramirati te robote i svašta nešto, tako da zahtijevat će se, mislim, puno više ovoga, znači intelektualnog nego stvarnog ručnog rada i mislim da u tom smjeru trebaju gledati ovi današnje generacije. Kako bi onda njima pristupio, što bi im poručio, kako bi ih motivirao recimo da se odluče na pokretanje nekog vlastitog projekta, ulaska u poduzetništvo? Pa dobro, čak možda nije ni poanta toliko forsirati, nekako ljudi sami trebaju prepoznati su li spremni za to ili nisu. Ono što sam rekao na početku je, vjerojatno ako si se upustio u to, jesi spreman za biti poduzetnik, ako nisi, možda i nisi. Najbitnije je stvarno vjerovati u sebe, u to šta želiš raditi i kažem, bar nešto malo osnovno istražiti, vidjeti je li to sve skupa ima smisla ili ne. I mislim da nije nikakva žurba, znaš, ne mora to biti sutra, ne moraš sad 20 godina točno pokrenuti firmu. Nigdje ne kasniš ako je pokreneš 22, 4, 5, 30, stvarno nije nikakva žurba oko toga i ono što mi se meni čini najbitnije da non stop nekako u tom nečemu čemu si dobar, pa ako će to jednog dana postati tvoj neki poduzetnički pothvat, da pratiš to, da se non stop educiraš oko toga, da to je onaj zapravo bitan dio, jer pogotovo danas tehnologija i sve oko nas toliko brzo napreduje, da ako nešto ne pratiš jedan kvartal, gotovo si nemate i teško ćeš to više pohvatati, tako da mislim da je to stvarno bitno nikad biti zadovoljan s onim što se naučio, uvijek htjeti naučiti još i upijati od drugih ljudi njihova iskustva, jer to je nekako što mi se čini zapravo najvažnije, od drugih upiti. Meni to najbolje funkcionira. Meni je najdraže kad mi imamo nekog koji je dosta stariji u firmi, 50 plus godina i onda sve isisati iz te osobe što god oni znaju prebaciti na sebe. To je stvarno bitno za neku budućnost poduzetništva, tako ja to gledam. Istina. Idemo se malo dotaknuti školskih dana Ivana Mrvoša. Kakav si bio učenik? Jesi li se po nečemu isticao? Po ničemu, baš po ničemu. Ja bih čak rekao prosječan učenik, bar u ovom dijelu osnovne škole. A šta znam, prve 4 godine osnovne škole, kaj svi super, jer svi mi tad prelazimo s 5 i svi smo super i svi sve znamo. Onda krenu malo ozbiljniji dio osnovne škole, di ili jesi ili nisi. Meni nekako tad, i radi te neke životne faze, svega što je bilo doma, nekako i nije mi se posložilo da jesam bio toliko dobar u tom trenutku. Ali onda kako sam pisao tehničku srednju školu i taj smjer mehatronike, to mi je nekako ležalo i bilo je puno tehničkih stručnih predmeta. I stvarno uz malo truda sam svake godine skoro prelazio s 5, išao na državno natjecanje i sve to skupa jer sam volio, to je nekako mi bilo drago i prirodno i ležalo mi je i nisam morao previše učiti i ubijati se. Tako da, ne znam, nisam se baš nešto pretjerano. I mislim da ako sad odem pita pola profesora u osnovnoj školi, ne bi me se sjetili. Bi sad radi klupa i svega toga i firme i novih proizvoda jer znaju, čuli su,
Ali onako da nije bilo toga, ljudi bi rekli, ko, šta, nema pojma, tako da ništa spektakularno. Kakvu ulogu su imale izvan nekakve nastavne aktivnosti ili ova natjecanja, neke stvari koje si radio dodatno mimo standardnog učenja za predmete? I veliku i bitnu, ali u srednjoj školi. U osnovnoj nije bilo toliko toga. U srednjoj školi je dobra stvar bila što puno naših profesora u srednjoj školi je samoinicijativno i realno van onoga što su plaćeni u smislu radnog vremena i obaveza i svega, odlučilo prvo s jedne strane organizirati neke dodatne sate aktivnosti za nas, gdje smo imali priliku ići na dodatne radionice i raditi na pravim robotskim rukama, sa pravom elektronikom, s čipovima, s takvim nekim stvarima. To je jedna stvar. I druga stvar, gdje su oni doslovno išli u svaku veliku firmu koja postoji i ono rekli, ne znam, mi smo iz tehničke škole, jel imate neki stroj koji ne koristite, jer bi ga mi uzeli za našu školu i onda ga stavili u školu i naučili raditi na njemu i onda nama pokazivali kako da radimo na njemu. I mi smo zapravo, da sam stvarno najviše naučio u srednjoj školi. Ne kroz ove normalne sate, nego baš kroz te dodatne sate. Nije toga bilo puno, ali je bilo par sati tjedno i to je stvarno napravilo drastičnu razliku, jer u 4 godine se toga stvarno skupi i prilika da radiš na toliko stvari, ne znam, mi smo radili i na robotskim rukama, na tokarskim strojevima, na CNC strojevima, na nevjerojatno puno strojeva. Ja čak znam da su neke stvari koje smo mi radili nosili u brodogradilište, pa se to ugrađivalo na neke brodove koje danas plutaju, znači nije stvarno neka mala stvar. I to je stvarno bilo super, to je mislim da nam stvarno svima bilo iskustvo i dobra stvar je što su profesori jednostavno samo inicijator, njima je stalo do toga, oni su nam dali priliku. Mi smo možda tad bili onako, da tako kažem, mrvici i glupi, znaš, kad imaš 17 godina pa ti je to sve kama, šta ću sad ja to, ali zapravo kad sam se prije koju godinu stvarno okrenuo na to sve skupa i pogledao sam skužio wow, koja prilika jer nema puno ljudi takvu priliku da ti neko tako nešto da i mislim da je treba stvarno puno bolje iskoristiti. Ali teško je, znaš, sad meni danas iz ove perspektive reći, vjerujte da vam je bolje učiti i iskoristiti neke prilike i to idem objasniti sebi od 17 godina i opet mi nije uvjerljivo nekako, tako da to je sve okej. Koliko misliš da su važnu ulogu učitelji igrali kroz sve to što su zapravo napravili za vas mimo njihovog standardnog posla? Jel misliš da ste tad to prepoznavali? Koliko je to bitno ili sad više? A sad više, tad nismo. Stvarno mislim da tad nismo. I malo je ljudi išlo na takve dodatne aktivnosti. Nisu bile obavezne pa nije se previše ljudi oko toga ni trudilo. Ali bila je jako važna uloga i mislim da to... Ne znam, moje bi znanje sigurno danas bilo dosta manje nego da nije bilo tog dijela nego što stvarno je, zahvaljujući njima i njihovom angažmanu i ne znam, dapače, radi svega toga sam ja u zadnjih par godina i mojoj srednjoj školi donira masu svega, svih živih kontrolera elektronike, baterija čeka smo god mogli da imaju i onda opet nekako razmišljam, znam da neće puno ljudi raditi na tome, jer ne razmišljaju u tim godinama tako, ali kvrago, ako ima 5 koji hoće, super, nek njih 5 radi i to je dobro, tako da nije mi stvarno toga žao i to je nešto stvarno što je super. Znači, učitelji su te stvarno dosta oblikovali zapravo da nije bilo njih, ne bi bilo ni... Pa možda, ne znam šta bi bilo, ali je, definitivno su imali stvarno velik utjecaj samo u tome. Koja ti je najbolja uspomena iz školskih klupa? I onda ćemo najgoru. Ali ajmo krenuti od, ima li nešto što ti je možda posebno drago ili da se posebno ističe? Najbolje. Može i osnovna i srednja škola, svejedno je. Da, to je baš gadno pitanje. Ne znam koja mi je najbolja. Teško mi sad baš izvući bilo šta iz osnovne i srednje škole, neki trenutak koji mi bio onako wow. Možda su se više loša sjećanja urezala ili sve bilo Pa ne, super? onako srednja škola mi je bilo stvarno super. Ne mogu sad istaknuti da je nešto bilo toliko wow da je bilo najbolje, ali općenito mi je stvarno taj cijeli dio srednje škole bio onako super. A neko najgore iskustvo mi je definitivno u 8. razredu osnovne škole. Tad je isto bilo neko županijsko pa državno natjecanje iz tehničkoga. I ja sam bio, ne znam, drugi u županiji, tipa za 1 bod manje. I inače su uvijek išlo tipa po 3-4 kao na državno, ali te godine su odlučili da županija može financirati samo odlazak jednome i meni su kao javili da ipak neću na županijsku i znam da sam plaka
Toliko sam plaka da je čak morala doći, ja mislim, ravnateljica da me smiri i ona je rekla, mi ćemo pokušati smisliti bilo šta te pošljemo na to državno, samo nemoj plakat. Dakle, mi nisu poslali na njega, ali nema veze, nije bitno, to mi je stvarno ostalo onako dosta urizano. Mislim da ne samo meni, nego dosta ljudi koji su išli sa mnom u razred je tada ostalo urizano, wow, i on je stvarno plaka koliko išla godina radi toga što nije mogao ići na obično državno natjecanje iz tehničkog, ali meni to tada bilo sve u životu, tako da to mi je ostalo kao neka najteža, bi rekao uspomena, ne baš najgora, najteža definitivno. Koja bi bila nekakva najveća ludost iz priče Ivana Mrvoša? Iz škole? Pa iz škole, općenito, što bi onako rekao da si ili nešto neočekivano napravio ili ludo, riskantno, ne u kontekstu biznisa, nego... Puno toga, pa ne znam, uopće odakle krenuti, ne bi čak možda sve te stvari nabrao, onako... Ono što smiješ podijeliti s nama. Ne znam, je li retroaktivno može doći socijalno, ako napravim sve te neke situacije. Ne znam, najluđa stvar koja se definitivno desila je slučajno sam zapalio vatromet u kući koji je eksplodirao u kući. Recimo, to je stvarno bilo onako... Bilo je jedno tjedan dana čišćenja kuće, raketa je baš ona velika prava eksplodirala usred hodnika i sve one male zvjezdice, kuglice su ostale onako po zidovima. To je definitivno bilo onako nešto najluđe, najekstremnije što mi se dogodilo u zadnjih 25 godina života. A iz škole ne znam, stvarno bilo je, pogotovo srednje škole, kad se srednje svašta onda bude ludo. Mislim da mi smo čak prvi dan srednje škole, tad smo se tek upoznali, uspjeli već bili polomiti tamo neki stol, pa smo ga onda u dijelovima iznijeli ovako ispod majica i to sve bacili, tako da bilo je svega stvarno. Svašta mi moraš i proći takve neke stvari u životu. Naravno. Ne znam kako stojiš sa knjigama, imaš li možda neku najdražu iz osnovne i srednje škole, nešto što ti je ostavilo trag? Možda će zvučati čak čudno, ali definitivno najveći trag u životu od knjiga mi ostaja Harry Potter. To stvarno ovako sad zvuči nepovezano, dakle Harry Potter, ali ne znam, nekako, i kad sad osvrnem na tih 7 knjiga koje sam pročitao, nije tu sad poanta magija i čarolije, nego on je zapravo poduzetnik. Ajmo to tako Vidio si reći. poduzetnika u njemu. Ajmo reći, stvarno, što je god moglo nizbrdo i što nizbrdo, ali on se nekako svemu tome nije da i borija se i na kraju uspjelo. Sad ne znam, zadnjih par godina onako ne stignem čitati knjige, slušam ih preko Audiobla i to mi je stvarno super stvar jer me spasi, ne stigneš stvarno čitati, pogotovo kad sam na relaciji vožnje Zagreb-Split, onda ih slušam. Imam masu dobrih knjiga. Shoe Dog mi je trenutno jedna od dražih koju sam pročitao, to je znači osnivač Nike-a i to je top knjiga i sve što se dogodilo i kako je Nike nastao, fascinantna priča. Biografija Steva Jobsa mi isto stvarno jedna onako, on je stvarno onako, neće biti još jedan on, nikad, to je definitivno. Dobra mi je knjiga isto Ilona Muska, čitao sam i ove neke malo stručnije, tipa ne znam sad, ulaganja od Warrena Buffetta i tako, ima tih knjiga, ima stvarno super knjiga. Najgori u odnosu na najdraži predmet, osnovna, srednja škola? Ili predmeti, više njih. Uvijek nekako dolaze u paketu, nikad nije samo jedan. Pa definitivno mi je najgori bija matematika, ne zato što ga nisam volio, nego jednostavno sam previše popustio i onda više nisam mogao nekako uvati taj tempo i uvijek mi onda na kraju to loše išlo, koliko se god ja trudio oko toga i to me i dan danas nekako boli. Držati tempo. Ne znam zašto sam stvarno napravio takav propust, baš treba držati tempo oko toga. Među najdražim definitivno su mi tehnički fizika. Ne sva područja fizike, ali područja fizike koja su vezana uz ovaj dio elektronike, recimo mi je dosta drag. I područja fizike o kojima, nažalost, ne znam toliko dovoljno, jer ih ne stignem popratiti i komplicirane su teme, ali ove stvari vezane, ne znam, za svemir, za crne rupe, za nekakve paralelne svemire, to je sve onako wow. Wow, i kužiti uopće sve to skupa je wow i to je baš fascinantno, tako da to mi je super. Cool. Idemo se za kraj dotaknuti nekih tvojih lekcija, mudrosti, stvari koje možeš zapravo prenijeti. Ajmo krenuti sa 3 najveće greške koje si napravio do sada u svom životu. 3 najveće greške? Možemo i poslovno i privatno što god, ali onako što bi istaknuo? Definitivno, među prvim i najvećim greškama bih rekao da je kad pomisliš da sve znaš, pa kao malo popustiš, pa ti se to brzo odbije od glavu jer nakon brzo vremena te neki drugi prestignu i bolji su od tebe u tome i ne znaš više ništa, kamoli sve. To je često onako, to mi se dešavalo stvarno od osnovne škole, pogotovo je opet primjer te matematike. Sve znam, ne moram više puno oko toga raditi i učiti, pa te brzo pojede novo gradivo i tako neke stvari koje se dešavaju. To je jedna stvar. Druga stvar je nestrpljivost.
Ja sam dan danas jako nestrpljiv i moj dojam je ono, sve će biti sutra. Ako smo danas to zamislili, to stvarno mora sutra biti gotovo. Neke stvari traju godinama, ne može biti sutra nikako. I to može završiti loše, ono, ne znam, u ovom slučaju nije, ali ne znam, ljudi možda jednostavno kažu, mak vragu, ne mogu više, ne mogu izgurati taj projekt, ne mogu to raditi, ne želim. Jednostavno ne ide nekim tempom koji sam zamislio, tako da stvarno treba biti strpljiv. I sad, možda to nije čak neka greška koju sam često radio, ali nekad treba prihvatiti činjenicu da stvar neće uspjeti biti kako se zamislio. Bitno je da se šta prije pomiriš s tim da možeš neke druge stvari ići. Ne znam, na primjer, recimo za te stolce, super da sam skužio da taj projekt neće uspjeti, da idemo nešto drugo, ali realno to sam mogao skužiti 2 mjeseca ranije. Ono, i uštedi sebi vremena, nego nešto u tebi ono govori, ajmo još malo, ajmo još pokušati, ajmo još ne odustati. To je zapravo najgore što možeš napraviti, ili istu glupu stvar 3 puta raditi na isti način, ne funkcionira, jednostavno u nekom trenutku treba stati i nešto drugo. Tako da rekao bi su to recimo 3 neke stvari koje su mi onako pratile često. Da se možeš vratiti u to doba, što bi poručio sam sebi? Što bi poručio mlađem sebi? Što bi napravio drugačije? Što bi poručio samom sebi? Pa ne znam, iskreno. Najviše bi volio da se mogu vratiti u to doba i iskrcati sve ovo što sad znam samom sebi tada. Mislim da bi onda bio super uspjeh napraviti zadnjih 7 godina. Da li bi pokušao ranije, da li bi slušao starije, da li bi čekao koju godinu stekao? Čak ne znam, bili savjeti koji bi dao sam sebi sad tada bili toliko pametni i bili izvuka neki, ono, ko znam kako bi stvari ispale. Ne znam, baš mi je sad ono nekako teško reći, ono, da čak možda neke stvari, ako bih rekao sam sebi da ih napravim drugačije ili bolje, možda bi izgubio to neko iskustvo koje sad zbog toga danas imam pa kužim te neke stvari. Tako da stvarno mi sad teško reći ono, šta bi bile te neke stvari. Imaš li nekog uzora? Kome se diviš? Ili ko je tvoj uzor? Pa, definitivno mi je jedan od uzora bio Steve Jobs. I to ne od početaka. U početku mi nekako on bio dosta odbojan. Ali onda kad sam stvarno pročitao par njegovih knjiga koji su zapravo o njemu, pa onda autobiografiju i tako svašta nešto, sam zapravo skužio wow, ovaj čovjek je bio skroz lud, van svake pameti, ali napravio čudo. I svaki milimetar svega što on radi je moralo imati neku logiku, moralo nekako dobro izgledati. Skrivene stvari koje se uopće nisu vidjeli u njegovim proizvodima su morale biti perfektno dizajnirane, odlično napravljene i meni je to stvarno onako fascinantno koliko je truda uloženo kod toga. Sad neki uzor danas, ne znam, teško mi reći, ali definitivno onako baš primjer uspjeha je definitivno Elon Musk. Može sad svak misliti o njemu šta god želi, kako god želi, ali želi napraviti novi sustav internet plaćanja, napravim ga. Želi napraviti najbolji električni auto na svijetu, napravim ga. Želi napraviti rakete, radi rakete. I jednostavno taj čovjek šta god on želi, on to radi. I to je wow, znaš, ne može to stvarno svaki, naravno da je iza toga i puno truda i da sad imaju puno novaca s kojim to sve mogu, ali meni osobno je to neki stvarno vrhunac života, znaš, kad šta god želiš zamisliti da bi možda napravio, to stvarno pretvoriš u djelo, to je onako baš fascinantno. Je, istinom, slažem se. Što bi savjetovao učenicima, recimo, da krenu i odaberu jedan put ili jednu stvar u kojoj mogu biti najbolji, ili da zapravo eksperimentiraju, testiraju stvari kroz vlastiti put razvoja, koji put bi možda, evo ti ovako da im moraš sugerirati? Jedna stvar, ekspert ili generalist? Pa, treba raditi na toj jednoj stvari u kojoj si ekspert, ali treba se stvarno pokušati baviti svačim, da tako kažem. Ja sam stvarno u životu probao svašta. Kad kažem svašta, djeco, ne droge, ne mislim na to, mislim na ove kulturne stvari. Bavio sam se različitim sportovima, pa sam išao na nogomet, i na plivanje, i na rukomet, i na streljaštvo i stvarno sam sve sportove probao. Možda ni u jednom nikad nisam bio najbolji, ali super si iz njih nešto izgradio, naučio kako se ponašati, neku radnu etiku steka, neke stvari. Isto tako, ne znam, krenuo sam programiranje, u tom sam stvarno bio, bar po nekom svom standardu, super, definitivno najbolje u školi, držao edukacije svim živima, u jednom trenutku čak i ispravlja neke kontrolne svašta. I mogao sam ostati u tome, ali nekako onda otišlo u nekom drugom smjeru, tako da ne znam, isto sam u zadnje vrijeme dosta razmišljao o tome, zapravo kroz život možda treba prodati puno toga. Ja to sad gledam na način, sad radimo sve ovo što radimo, Include će možda biti velika firma, možda neće, nije bitno, ali čak i da bude najveća firma ikad, da imamo sad 1000 zaposlenih i sve,
opet bi u nekom trenutku života, pa možda stvarno volio otvoriti taj restoran, pokušati dobiti Michelinu zvjezdicu, raditi neko ozbiljno kuvanje. Pa možda nakon toga, pa ne znam, nije bitno šta, voziti se s onih helikopterom okolo i stavljati na električne vodove neke žice, nebitno, jednostavno neke lude stvari. Mislim, ajmo reći, živiš sad taj jedan život, ovo ti je prilika da probaš, zašto bi sad okrenuo s 50 godina i rekao, nisam probao to, a ti ja sam, ovo mi je bilo cool, a nisam. Idemo pratiti šta god možemo pratiti, idemo probati, pa šta ima veze, ne mora nužno, ne znači nužno da si uspješan ako imaš hrpu zaposlenih, velike firme i šta god to bilo, znači da si uspješan ako si ti ostvario sve što si ti, a to je ono što je najbitnije, to je ono što tebi treba činiti uspjeha, a ovo sve ostalo nije toliko bitno. Je, istina. Za sam kraj, evo da te malo bolje upoznamo kroz set pitalica, ti reci što ti se zapravo više sviđa, odaberi, slobodno kratko pojasni ako imaš neku priču. Možemo krenuti zima ili ljeto? Zima. Ili treba zašto? Sad bi svi rekli kao, wow, Split, a čekaj, reka je zima. Ja stvarno obožavam kad pada snijeg, obožavam i uvijek mi je žao što u Splitu nema dovoljno. I onda padnu sad 3 ovako pahulje kao što je bilo prošli tjedan i to je wow, ja sidim na prozoru i gledam cijeli uživljen i nadam se da će nešto bar malo ostati na podu, nikad ništa ne ostane. I nekako super je, definitivno ljeto super i more i sve, ali znaš kako je kad živiš u Splitu i imaš priliku dok si u osnovnoj srednjoj školi svaki dan ići na more i sad je to 12 godina školovanja puta 90 dana, znači ja sam bar 900 dana svog života proveo na moru. U nekom trenutku ti more više nije toliko napeto, tako da meni je nekako, draža mi je zima. Film ili knjiga? Film, jer je lakše psihički, ne mogu. Knjiga je stvarno, trebaš imati vremena, ali trebaš se posvetiti, to kvalitetno pročitati, radije film. Pršut ili kulen? Pršut, mislim, ipak smo tu, splitski. Android ili Apple? Za mobitel definitivno Android. Pas ili mačka? Pas. Instagram, TikTok? Nijedno. Ne mora stvarno nijedno, molim te, nemoj. Krafna ili fritula? Krafna. A krafna mi je draža mi je krafna. Kino ili Netflix and chill? Kino. Ipak ima neki, ugođaj. Kad upališ kući Netflix, onda te malo odnese pa si na mobitel ovako, onako radije kino. Rano dizanje, kasno spavanje? Jutarnji tip ili... Kasno spavanje. Ja stvarno, prije sam imao još više naviku, recimo, tek oko 2-3 ujutro otići leć. I onda se dignuti oko 8-9, sad baš ne mogu više, fizički jednostavno ne izguram, ali volim biti dugo budan, koliko god mogu. Potrošnja ili štednja? Ne znam, čak da pače rekao bi potrošnja, nisam nekako toga previše. Neke stvari treba definitivno štediti, paziti, ali onako, ne nerviram se previše oko toga. Jesi tim Nutella ili linolada? Linolada. Domaće je domaće. Draža mi linolada, pogotovo bijela linolada. Slažem se. Rad iz ureda, rad od kuće? Sad, to je jako bitan dio koji će možda neke naljutiti, isključivo rad iz ureda. Znači, rad iz kuće, kužem da nekad imam potreba, ali se ne može raditi 5 dana tjedno od doma i to ne funkcionira. Znači, izgubi se kvaliteta rada, izgubi se puno toga, u nekom trenutku se mora raditi iz ureda i dapače, ja pokušam ali možda to ljudi toliko ne doživljavaju, promovirati taj dio da je za Include bitno da se radi iz ureda. Ne radi toga da mi nadgledamo ljude koliko oni rade, nego jednostavno stvarno je bitno tako da mi prakticiramo šta više radi iz ureda. Ima remota, ali je to onako jedan put u tjednu. Party, izlazak ili mirnije druženje? Mirnije druženje. Nisam nešto, ni prije nisam bio od partija. Doslovno sam u klubovima sam možda bio 5 puta u životu. Nije mi nekako, nije mi nikad bilo toliko napeto, ne znam zašto. Naručivanje hrane ili kuhanje hrane? Apsolutno kuhanje, to je već jasno iz prijašnjih svih odgovora. Domaća muzika, strana? Pa čak i ne slušam toliko muziku, prije jesam, ali ajmo reći više strana nego domaća. Čaj ili kava? Kava mi je draža, ali nažalost iz nekih zdravstvenih razloga ne mogu toliko pit, pa pijem neku fake kavu, ali nije to baš neka kava. Tako, rekao bi kava, ali nažalost je ne pijem često. Elon Musk ili Jeff Bezos? Elon Musk. Cola ili Pepsi?
Nadane, baš onako, nekad je čak i dobar Pepsi za popiti. I zadnja stvar, trošit na stvari, trošit na putovanja. Trošit na putovanja, super je imati neke stvari, ali iskreno rečeno, najdulja stvar koja će ti ikad ostati je tu zapamćeno putovanje koje si ima i meni je to onako da imam sad sve pare, sve i potrošim na putovanje, ništa na stvari, samo na putovanje, probaju obići cijeli svijet ako mogu, to je definitivno super je kad vidiš te neke druge kulture i uvijek je neki moj stav oko toga bio ono da, sad možda to zvuči onako ludo, ali puno i pametniji, i skromniji, i obzirniji, i sve ljudi su oni koji su malo proputovali svijeta, upoznali druge ljude, druge kulture, druge religije, vidjeli, znaš, koji imaju tu neku širinu i mi za to stvarno bitno, tako da ono, kad god imaš neku priliku putovati, stvarno treba putovati. Apsolutno se slažem. Hvala ti, Ivane, na vremenu i trudu Hvala što vama. si prenio svoje neke osobne perspektive i malo osobni dio sebe. Vjerujem da će učenicima biti koristan i hvala ti što si bio dio digitalnog učeničkog inkubatora. Nema čemu, bilo mi je drago. Hvala ti. Eto.